चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमायारि ओनसोलनि दादगारि हाथिसार आखिगुरि गामि खाथिनि दखरसे हाग्रायाव रिफु रिजार्भ हाग्रानिफ्राय मानै मैदेर बुन्दिया ओंखारबोना फिसा जोनोम होयो। मैदेर फिसा जोनोम होनायनि बाथ्राखौ मिथिनानै ओनसोलनि सुबुङा हाग्रा बिफाननो फोरमायो आरो उनाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा मैदेर फिसा जोनोम जानाय जायगायाव नुजाथिनानै खाथि खालानि गामियाव मैदेरा जेबो खहा खालामनो हायै बादियै नेनायनि राहा खालामो। আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ যে দেৱাদাঙি ৰুণিকাটা ৰেঞ্চৰ আণ্ডাৰত দেৱাদাঙিৰ পশ্চিমৰ আখিগুৰি গাঁৱত বনৰীয়া হাতী আহিছে। আহি পেলাই পোৱালি জন্ম দিছে। এইটো আমি খবৰ পাই পেলাই এতিয়া আমি তাতে অলপ মানে ডিউটি দি আছোঁ। সেইখিনি একো ক্ষতিটো হোৱা নাই, একো মানে কিবা কৰা নাই। আমি সেইটো সুৰক্ষাৰ কাৰণে এই ডিউটি দি আছোঁ। কেইটামান হ'ব? ইয়াৰ 3টা আছে পোৱালি লৈ, এটা পোৱালি জন্ম দিছে। 3টা মাইকী দুটা। সেইখিনি দিনতো খেলিলৈ নাযাব তেওঁলোকে? নহয়, এইটো আমি ডিষ্টাৰ্ব দিব নালাগে। মানে নিজে নিজে যাব আৰু কি ৰাতিত, এতিয়া ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নালাগে। ডিষ্টাৰ্ব নিদিবৰ কাৰণে পোৱালিটো জন্ম হোৱাৰ লগে লগে খোজ কাঢ়িব পাৰিব? পোৱালিটো জন্ম হোৱাৰ পিছত মুঠতে 6 ঘণ্টামান লাগে। 6 ঘণ্টাৰ পিছত এইটো নিজে নিজে খোজকাঢ়ি যাব। আশা কৰোঁ আজি ৰাতিৰ ভিতৰত গুচি যাব জংঘলত। फिसा दंना? एसेल' गिदिङा ने आदै माइखेल दहाय उन्दुनाया बिसोरदां। होसोलांबाय सोरखौ इलेरा इसोरनो होसो जानाया नै इसोरनो दहाय फिसाखौ खारफैना लांफैफिनलाय दा
सोरखौ जाया नै फिसाया इसिनिल' गावनै बे फिसानि थाखाय होसो रोङा नोंसोरखौ खारबो सुनायदों हनै जेरावबो थांले थुस बे हाग्रायाव हाबसिनग्रासो फिसाया जा गोदान बायदिसो बयबो एसे एसे बुंना